dam cheon hamo longli post Thawngchimnak an nan kut kan in tlai than ha thongni kuluthum Vaute ni thainga Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong tlang tar cheu khatna chu CND ebra kapani an nun nak liam walung le falam kar ka daunak afa kral rang moto pathum an rok ka daunak afa kho cha a mi khol tlong loading in CDF matupi ni thong than SAC chawza chu Taliban ral rang bantuk a chi ading in UN sina anchim chindam kultel in mas nhlai kwa in nikulnili chunga memoram chungro pi surlai ti mi thong le thong pang dang na an rakslai tol chung thong CND evra kapani an nun nak liam chi National Defence Force ral kap in salai jarni ongle salai David na chu ral ramhun pakhata an nun nak liam ti thai si ramle mi phuncha anun nak api tu pasal thana hi maithal an lak naka annun nak aliam hi asi tia kan thai volung le falam kar ka da unak afa ral rang moto pathum an rok kalemi in chindam le akai miral rang le chindal kapna chu falam peng volung khwale thinsu khan kara mach nhlai lia kapni ka da unak fak i ral rang le thi mi zon tia thai si chun suimalam hlai ni in ka da unak tu asi thinsu khan kar bom kan tar no mi hani apo no na I modo pakhat chu atlaw pani chu an rok di ral rang thi mi tu chu zaizat an si fiang in kan thai ri lo ral rang na chu an modo rok pina thinsu khan le zong le khwa kara anita ka da unak chu afak kau tia CND evral ka phroi tu lian no ni achim ka da unak hi afak chin khau ral rang lai ni ral tuk ning chang an man ning zong voidang he alo lo voidang an rakaya chun kale in falam kar hi nithum nili an rauna in atua chun zar khat reng lo an raw chang ral rang lai hi maya an kal khauti lo tia achung lai upani achim falam media pakhat asumi papol aw oni hi ka daunak a ral rang lai menung hlai thum an thi te alang ter ral rang ni kale in andak kai nak mapi moto som thum tlok an man mi chunga moto mo to pol chu an tha na I an moto tu chu an man piak na mach nisri a kale in arak kai miral sang na hi lampia CDM season EMDF chindal ka phukop ni an rak tuk dau na I ral sang pruk an thi I hliampu mi jong an tam mach nilhai ni zonga ti dimpeng motolampi umi newswam pi khwa jong siang intel in thum angkhang piak na pina walung khwa in baule in zo setil am fir piak na tia kan thai ka daunak afa kho cha a mi pi khol tlong loading in CDF matupi ni thong than thong ni kulu thum February ni thainga in CDF matupi hum hak mi chunga ka daunak fak pi in to asichang ral sang na chu te boys khan in matupi lai rading in matupi pelewa moto lampi in an ratna cha a matupi pelewa le matupi boya lampi chu CDF matupi thai pi naktal lo in mipi kholtlon loading ma pina machin lai thumni a pakhu ku in chindam lai ral rang moto somdet an rakai cha a matupi mindet moto lampi a kholtlong loading in CDF matupi ni machin lai nga a thong that nak atwa ram chung thong chindam kultel in machnal hai kwa inkulnali chunga memoram chungro pi surlai memoram ni tlak leya athon mi chia pakhat ronga achan lo pia chindam kultel in memoram chung mun than khata machnal hai kwa in nukulnali karlaka ro pi sur khautia khwa chan lai zo fel tu jung ni thai ternak antwa ni piro skyram then mandaleram then le makoiram then kachindam kul shiandam kul chindam kul le rakhandam kul na a ro pi sur khau ma pina achan lo pia tek tlak rel tlak thichran le ro pi sur afa kho cha a me pi na ni alhan kan dal din a her na kong achung lei jung ni thong than nak atwa SAC chawza ni uknak alak nu in mi pi chunga tha non nak le tlai khi nak an tu mi pol nu hrin chawvo ambor nak kong social media a voi khatte click to a SAC ral rang ni mi pichung that lo nak an tu mi pol zau do lo in mu masa sina kong nulapa tlukruan nak kan aw pi leo mi zong SAC chawza ku chunga chun zaitman in tlam atlin kho lo nak kong UN sina chimasi tia achung lei upani achim ma pina member mi pi ni phungning in kan thimi na NGOG chawza long hi valai pi ni chawl ham piak ding kong UN Security Council ni
SAC ral rang an tu sarnak pol hi ICC bechai zunga chimpuan piak ding kong Myanmaram he in pa asmi ram na jong ni SAC chawza hi chawlhan loading in chimpuan piak ding kong Asian ram ni Bahrain na angai mi phun nga jong zo fel piak thanding NUCC le tlang chungmin ha sina tonburu anak tu piak ding kong le thildang tam pi jong UN sina chimpuan nak an ngai tia kan thai ramleng thong America reporteron le Russia Su-27 Blacksia anpa Machnil Heilia Russia fighter zekle US reporteron chu Blacksia anpa tia thai si US MQ-9 reporteron hi nitlak lai relu chungzona azwang te an lakter hi kong hi peitla in US European Command chimning chun Machnil Heili jingka a US MQ-9 reporterong leomi chu Russia Su-27 fighter jet ni andoi ampa tia achim Russia Defense Ministry ni anlaktar veninga chun Su-27 fighter jet le US MQ-9 reporteron na hi Black Sea ipa ruanga atlami salo in American drone hi amate in atlami sitia anchim hi konga US President Joe Biden thin hunnak in Russia ram IO2 anko US ram chunga boinak siam antim tia andu launak anlangtar Facebook parent company Aryan Tuan mi thongthareng lo in thum antim Machnil Heili Facebook parent company mi tani Rian Tuan tu minung thongthratluk in zorter antim tia thai si TechJet Metani nikum November thnua avoi khatnak Rian Tuan tu minung thonglei khat in zorter antim tia anlakter tong ni kulun hi December thatiang thathum chunga mita tangka lut mi chu azli tluk in azori hi konga company ni bechua siam in thlajai maza chungchu an rian in dinter chung ansalai te anlakter Rian Tuan tu zaiza da kan dinter nalai ti mi a mita company ni bekhia nak atwa mi chu zakhat a manung hlai thum chu dinter ansalai kokal le Amazon zong ni Rian Tuan tu antlom ter chin phone ha te anchim Zanlei kan Thawngchimnak chuma avial hin kan dong tar ri lai nandi lakchunga kan lom tuk lungli post Facebook phaile YouTube channel a follow le subscribe kan to piak chewding in kan in som na